Napadasan ni Kabsat Asuncion sa napudnoanagan ti may drama ita kat welcome kayo manan ngagbuyak ka nagdangag dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti amin makablawa mampay da Mary Rose Romero kan pamilya Romero di Tamaranao, San Mariano, Isabela, ni Jovit Riliera from Jeddah, ken Mara Sidoro. Kastimanti ko na ni Kabsat Asuncion. Dear manang biyanang, adamay sa nga anak ko iti kinabalasang sakbayan na ki asawa ak. Imbilang ti asawa kas pudno nga anak ti anak ko, kat tinulungan na ka ng padakkel kan kuana. Ngami di nakapsuten ti asawa kat lumakayan, kasla na punas ang laming pinsan ti panagayat ko kan kuana, kat tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Asuncion, adyat sirsiri pa, di tatawa. Ay, ni Mari Presi adaman si Mang Peta customer nan. Kanayo na mapuno ti transient na anya. Ay, wang nga rod. Sa bali pa itay papaabangan na nga apartment iji bangir a barangay. Sa bali pa itay laundry shop na. Nagmayat ti biyag na. Kunam ata nakaasawa iti baknang. Wen ata nagagangamin, day dasawa na. Isabimak nang ta nagagangag trabaho. Agduduma ti sideline na. Isu nga uray na tayan, adama imbati na pagkwartaan ni baka na. Hay, sana all, pensyonada. Pasensya kan Ta nakurapayak mo't lang amay anak asawa ang bakal. Kurang ka kay iti diskarte, Adumat ti pobre abimak nang gapu iti kinalaing dangag diskarte. Sika nga main, di maammo tagduble kayo diday. Isu nga itatalakay kan awan na pulos ti pundar mo. Anya nga rod ngay kat adamot ngamin pinagadal tanga anak ta. Anak ta nga? Anak ko lang ni Bina. Ta anak ko iti kinabalasang dayjay. Katimbilang kumuten nga anak ka manipon basay. Ay, bastawan karbangam kang kuana, ta syuman mo laang ni Bina. Anya? Di ka man nagbalin nga agraraman, tawan putot mo, Tomas. Ay, jak amaw no apay kasta ti ibang bagam ita bakit? Lahat mo't latangamina na nagbalbaliw ka. Ay, uray sino mo siguro nga asawa? Talaga mauma? Nang rona no saan na makabaal ta asawa? Bena, anak ko. Panawaksan ni tatang mo. Taapay mo't nanang. Nagapa kayo aya. Saan matkit day nga maumuma kang kwanan? Kanayon nga agsakit. Awan laka, agrayuma. Intun kwan, agangkit. Sano madamdama, agulaw. Nangato pa'y tibipin, ano kwa? Kat sigudan nyo nga ipaagas, ananang. Tapno saan ako maro. Pagasampay laan, kalakayan. Uragimbag na kapsutan. Sana na makabaal ngag trabaho. Nanang. Ay, panag ko naman ako. Sinaak ngatan. No siya, jak kayat. Tanasingput mo't ni tatang. Nagagat mo't idinapig sampay laang. Nasingput tupay kanyak nga uray syuman naklaang. Wen ang pampanunotak nga road. Nagregat agbalin na caregiver. Imagine no maatake ti amam. Agbalin to abalda daw. Kat marigata na magna. Di siyak to ti mga alalay kang kwana. Talaga akas taan, nanang. Taagasawa kayo ka nga rod. Kan may sa, di kay ngamin ag-overthink salwada nyo ti salon at yu kinitatang, tapno saan kayo nga agsakit. Suker to mo dya, ma'am. Kung nakasan nga agkap-kapingam natangkan ti ulo na. Ay na, amuyo mo't aday tala ti ragsak na. Ti panagkapi na, limitaran nyo laang, saan nyo alapdan. Ay basta, adon ti pakasurunak kang kuana, itatalumakayan. Ay nga, unay mo't na tingawya ka na. Sana may kika. Unay mo daytan, Tomas. Uyag ka lang uyag. Matay kan sa amot dun. Saan pa'y bakit?
Adu pa'y atawan ti panagbiag ka. Simple lang nga uyak na ito. Simple nga. Kano nabaybayagan na ita nga uyak mo. Adda siguro infeksyon ni tabagimaw. Adda siguro nadagsin asakit mo kasaan na maagasan. Awan. Apay ayakas takamot Asunsyon. Puro negatibo ti ibalbalikas mo. Di ka di agkaskas ta. Ay, aging pakikakiden. Ay sublikan ka ni inang mo. Ha? Ay unay ka na ya. No kaano alimakay kan bimakitan. Isumat ti panang isublim kanyak iti inak. Apay aya akasta ka. Kitnawan mo't maday nga aramidak kan ka. Saan ka mo't nga apaan? Basta isublikan iti inam, Tomas. Gundawayak ti mang isublikan ka iti inam ta si bibiyag pay. Tanunatayan ni nanang, awanan ati pang isublyak kan ka. Apay nga isublinak. Ibagam tirason tapno maidipinsak mo ti bagay. Managsaksakit kan, nakapsut kan. Saan ka na makatrabaho? Awan urnong mo. Dagita ti rason. Anya? Ay, jak kaya tagaywan iti masakit. Imbis nga ni-enjoy ak ti biyag kun bayat ti panagbakit ko. Agbalinak ka a caregiveran. Saanan? Una yan. Kastalaang ti kalakanakin ka ti mangisublikan niyak iti inak. Ay na, basta gimpakikan ko nak Tomas. Makauman di kastoy. Apay nga yakasta ka. Kalpasan ana pagnumaran nak idi kapigpigsaak. Kastakan. Ikulasay naklatan akas laawan anyaman na. Gapo ka na ita sa anak ko na makatrabaho. Damagan na pailang. Amo na magayam. Nagadong ay bagbagam. Basta gimpakikan. Tagibusan tanti amin kadata, Tomas. Day, nakapasyar kayo mga Tomas. Asunsyon. Itaman pa'y anak kalagip kayo. Waninang, tao may kon isublit yung anak yaw. Ha? Apay nga isublime. Ay, basta isublikon. Tanay, agbababae. Anya, ay nagluko kan Tomas. Laklakayan kan. Agbabae ka pa lang. Asinaw ti babae. Di nakmat padaksen ka ni nanang Asunsyon. Madimot ti kasta nga aramid mo. No kaya't nakasinaan, sinaan naklaeng. Saan na masapaw la padaksen nakpailaeng. Basta isublikon ni Tomas iti poderyaw inang. Tanalpasan ti pagrebengak kang kuana kasasawa na. Noan niya man ti saan nyo apagkinkin na awatan. Pagsaritaan nyo ang naimbag. Sana kasta. Baybayan nyo no kasta ti kayat na nga aramidin nanang. Ala, pumanaw ka nga rodan Asunsyon. Katsapay ko mataawan to ti pagbabawiyam iti kasto nga aramida. No kasta. Sana pudno nga da babae manakaw. Saan nanang? Ni Asunsyon tinauma. Nga puta pasaray ag sakitak, nauma na mga asikaso kanyak. Ay, naglukon da jay a babae. Agasawa kayo nga road. Rumbang lang ag tinulong kayo Agbinadang kayo itirigat kan ginawa. Wan nga rod Ngambay-bayan yawn. No di na kung kayat, san laeng. May kawa aklaeng ta biglaan mati panangsina na kanyakaon. Amaw ka may ruwamak tumot laeng nanang. Tila aramidin nyo nanang. Pasit sama lati pa nagbakit yun daitan. Amangan numakulkul laapan lati panunot yung. Ay na, idi pala kayat ko sinaan di agsyuman kan kanak ko. Itala na ikanak iti turod. Kasla nagmadima ngamin apanunutan. Nga itatasaanin ang makatrabaho ni tatang. Sinaan yon?
Jak nga rod kayat agaywan iti masakit. Kumapkapsut nga minan ni Tomas. Uray ko man matay adagos. Ngamno nga'y maatake. Katagbalin nga inutel. Di siyak taon tinakakaasay. Ay, unay kayon aya. Aywan, ag-flight akon inton umay alawas. Panawan kay ton Ay ka, basta di ka mang liplipat, anak ko. Di kan tagliwa nga agpaw ititikwartak. Tanay, baka takon. Sana ko na makatrabaho. Uy, nanang, di kay nga rod agbambanok tapno di kay matagsakit. Wan ka di. Ag-relax lang taramidag. Agpasyar, ag-shopping, kastyay. Ag-enjoya ka bang napigsaak pay. Agananad ka matitipapanam anak ko, wan. Wan, nanang, uray da kayong agan-anad kayo matakanayon. Nukasta, talaga nagsina kayon kin ni Pare Tomas, Mari Asuncion? Wen Mare, masuronak. Tawan pa'y apulos pundar na mo. Wen ngam ado matirigrigat na iti anang paadal kin ni Ben nga anak kayo. Dua kami ang nagrigat, Mare. Isaan lang nga iso. Ay, man-mano matikasta. No kaano alimmakay kan bimakat kayon. Iso mati pa nang isublim iti asawa miti inana. Naimbag ta si bibiyag pa iti inana anang isubliam. Iso nga rod asinambot ko ngayon subli, Mare. Ang bilibak iti puli dalakay mo. Ay, excuse me, Mare. Ex-husband mo, kunam mo, ha? Ala, wan, ex-husband no iso. Bilibak iti pulida. Nagatintog tibiyag ti puliti inana. Kas iti ina ni Pare Tomas, si bibiyag pa'y mo dagiti talo akakabsat na. Jay daduma nasurukan asang agasot ti tawanda. Nasurok met anay ti jay daduma. Saan da pa'y ama nagsaksakit sika? Saan sa matatimawid ni Tomas kadakwada, Mare? Tama nagsaksakit mo. Anyat amom ngay. Ang mga no simple la sakit niya marikrik na naman. Ay na, santan man na pagsaritaan jay ex-husband ko, Mare. Tanalpasan ti responsibilidad ko kang kuana. Sikat ya apapalak. Tauray na tayan di asawam ka dalat tayong bati na pagbiagam. Nagagangamin na di asawa man niya. Nalay ngag diskarte. Una, day tamo ti pagyamyamanak. Tasaan nak nga imbati anak kakaasi. Ay, kasta ako mamad. Kasla ka mo lagpin-pensyon iti dakkelan niya. Una, Mare. Nga madulat tamo ti paggastusan. Tamanang danak mat iti agdalos iti papaabangak abalay. Kan ti mga sikaso iti laundry shop ko. Sana bale ata masubot mo laeng dagiti itangdan mo. Wan matkit di Malangarod, Mare. Tadapay papanak. Panawan ka dito yan. Sige laeng, Mare. Inang, nasa mukmut gaya man tay talon yaw. Apay, di yo pinaraupan day jay. Saan? Tasa sa uran nakmatay nangital kak iti talon. Iswaya kon pinakutin Sayang, sapay naglawa. Apay numulaak. Kabalampay ayat agtrabaho. Lakay kananak ko. Aginan akakitday. Damot na'y pensyon ko apangalaan ta iti kanan ta anak ko. Masikuranak nagtugtugaw di ti balay. Kaya't ko awat-watan ti bagay. Kat, anya ko mati imulam. Mulaak iti laya, ta nangina ti laya ita. Laya ken abat ti imulak. Kat, tadakan ka day ta Total, bastanti ti danom ijay talon. Huwag nga raw. Sayang no saan ang mamulaan. Mulaak amin day jay. Kabalam nga raod. Lakay kan. Di mo ipilit no di mon kabailan anak ko. Manangdanak iti katulungak Umutangak pala ang iti panangdan kaw.
Ta bayadak to no makaapitak. Bareng makacambaak itinangina apresyaw na nang. Ala nga Roda, sika ti makamo, anak ko. Papanam, kumare? Inak man nagpasyar, kumare. Kaduak dagiti gagayam ko iti ifbay. Agkikita kami ijay sentro. Papanan nyo nga'y mare. Mapan kami itagduduma lugar. Agtur kami man. Adalugan nga aramaten me. Pagbibingayan mi kano ti Arkilana. Umay ka, mare. Ay saan, mare? Tadaur orayak nga agabang iti transient ko. Da kayo latyan. Inton maminsan sumurot kamot, mare. Tapno makarelax ka. Agpasyar ta kidi. Gundawayan ta ti kinapigsata. Tano nakapsutan saan tanto na makapasyar. Kasto ti kayat ko pa nagbiag, mare. Tay awan sawsawir na. Tapno makapanak iti amin na kayat ko papanan. Malangaron, labasan kan. Hello, anak ko. Hello, nanang. Ingkay tumat ikan ni tatang iti kwarta na kaasimot. Kasanungay ka-allowance ko la nagbata kwarta ko, nanak ko. Nagastos ko nga minta na pang kami nagtor kadag iti gagayem ko apada kababakit. Anya? Inton maminsan, ikanyumat ni tatang iti kwarta na, Saan na masapul? Ada mo pensyon ni inang na. Ada kwartada nga gina. Kaasi damot, nanang. Manumot la ti pensyon ni apong bakit ngay. Umdas ti pensyon na pagbiagda, anak ko. Manumo lang kang kananda ngay. Kat, kumusta kayo di tabalay? Mayat naragsakak, tawan konsumisyon ko, anak ko. Sana ko na may si-stress, tawanan dya ama makabalay ko. Nanang. Kasto, iti tinartari gagaya ka pa nagbiag. Tayawang pampanunuta ka masakit akad kadua. Masakit pala ni tatang aging gaitaya, nanang. Diyak amaw, awan damag ko kang kuanan, manipod nagsina kami. Diyak napnapan ijay. Ingkay matsarungkaran, kumusta inyo matidang? Iti anya pa'y lagapungay. Nagsina kami nga rodan. Agkanya-kanya kami, anak ko. Anya? Nay, di kay unay gastos-agastos, Agurnong kayo mat. Uray sa gabasit laang. Ay na, bakit akon? Sana na masapul day ta urnong-urnong. Ipapas ko kay di nga enjoyin ti kwarta ka. Tanon nakapsuta kaun jakon makapasyar. Iso nga ipapas ko kay di tagpaspasyar. Umadanin ti panagapit tayo, tata. Wan nga rod barawk. Pakiur-ura yo pala ang tipurdiya yo awan. Tainton makaapit tayo iti mula tayaw. Uray na yunak daw titangdan yaw. Awan problema iti day tatata. Maawatan mi mag. Ray maglakit din. Tada kayo akatulungak iti panagmulak. Bareng makatsamba tayaw iti nangina aprisyaw. Nangina ti abay tatata. Ken uray laya. Sigurado ang makatsamba kayo. Sapay kumaabarok. Uwan niya ngay, Bena. Kumusta tirik nam? Ay, madipay nga rod, Alma. Maulawa, kan agkakapsuta. Ala ka, amangan mo no nalipatam tinagtumar. Nagtumarak mat, friend. Ngam, ay, jak man mo. Banog ko la siguro dayto eh. Panagkunak kasapulang pala ang taginana, Bena. Ngamin no ibusor mo tibagim nagtrabaho. Ad-ada ako maro tirik-tirik na No apay mat ngamin anaadda anak iti kastoy asakit. Apay, Alma. Hello, Nana. Ni Alma daytoy. Tikadwa ni Bena dito abroad. Nay, apay asikat na kay gamit i cellphone danak ko, balasang ko. Ayan ni Bena, aya. Ay na, agkakapsot na. Di nakabaulan ti bagina. Ha? Apayan. Amok ngayon limod na ti sakit na kada kayo, Nana. Tadi na kayat nga agdanag kayo.
Ang nasaysaya at numaman nyo ti amin, nana. Adda nga min nadagsan asakit ti gayim ko. Anya? Kat agawi din iti mabiit, tadinan ka ba ulang tagtrabaho, nana? Ay na anak ko, una yan ti kasto nagbambanagam. Apay ngay, kimotong kamutun. Sorry, nanang. Kaya't ko pa'y tagtrabaho. Ngam saan na nakabailan ti bagik. Saan kayo na maikan iti kwartayo? Ay na, di ka agsawi ti kasta. Tiki di salunat mo ti panunutam. Agpaimbag ka, anak ko. Saan aksan nga agimbag, nanang? Ngamin, at iti last stage ti cancer sakit ko. Anya? Nay, apay akasta tila nga Mari Asunsyon. Kasla nagdagsan ti parikot mo. Ay, wang nga rod, Mare. Kasapulak ti kwarta, tane. Awan paggatang ko iti agas ti anak ko. Ay, wan, nadamag ko ti may papankin ni Ben. Agpay so aya masakit ka, no? Ay, wan, Mare. Nakakaasi di anak ko. Nagkutong, saan pa yun na makapanganan na imbag? Ala, kasta aya. Umaya kag pakpakaasi, Mare. No da kwartam pautangan nakmampay laeng. Sige, sige. Mano ayati ka sa pulam. Ibagam tamang tedak adakos, Mare. Nautangak aminan nga amamok, Tomas. Mabaina kun nga umasidagmanan kadakwada. Iso asik at tinapanunot ko nga inasitkan. Ay, asimart ni Bena. Biglaan mutan ti panagsakit na. Wen nga roda jak pulos ni namnama akas jeti pagtungpalan na. Sigay ta dumagasak itayan ni Bena no madamdama. Tay nakpay singiran tay inlakok alaya. Ha? No kasta? Nagmula ka iti laya? Wala. Laya, aba, ken taraw. Adapay parya. Agduduma ti mulak. Aya? Ay, nagmula kagayam. Naimbag ta kinabailampay tinagmula. Ay, oy, nalakalaang dayta. Adamat matangdanan ngagtrabaho. May remedyo ti amay na sunsyaon. Ala, ta agrubatak biit. Ta inakpay agsinger sa akong to sarungkaran ni Bena. Agpaimbag ka, Bena. Agpapingsa ka. Wan, tatang. Mangtedak iti paggatang mo iti agas mawan. Saanan, tatang? Idulin nyo kit diti kwartayo. Tadi kay pa'y naik-ikan idi adda ak ijay abroad. Di mo panunutan dayta. Awan problema iti dayta. Tatang? Nada ka sa pulan yaw. Ibagayaw laang ta mangtedak, wan. Uray sininaan na kunti inam. Napatag kalat ta kanyak. Taimbilang kan kaspudpud nung anak ko, Bena. Pakawanan na kuma, Tomas. Asunsyaon. Pakawanan na ano sininaan ka ide. Ti amok nga may nawanan ti kasapulak kang ka. Ngambaliktad mutten ti mapaspasamak ita. Si kamutten ti mangtultulong kada kami nga agina. Agsuswerti kay ti panagmulmulak. Iso nga ibingayan kayo mo't Nangruna kat kasapulan ni Bena ti pagpaagas na. Tomas, pangaasim. Agsubli kagaya man kada kami. Ornosan tanti amin kadataan niya. Kasapulak gayam ti kaduwak. Ang mga sikaso iti anak ko, Tomas. Isa pang aasim agsublikan kada kami, Wan.
Iti anya pa'y laga po ngagsubli ka kankwana. Kalpasan ti panangikulasay na kan ka. Pagsublian na ka. Gapo ka day tadamanan kwartam. Iswa kundi pa kawan kan ka. Awan matkit din ti plano ka magisinubyan kan kwa nananang. Ngam nibi na lang amin ti pampam nunutag iso ti kaasyak. Mabalin mo ti tumulong. Nga oray saan kan ngagsubli jay. Nanang. Naglalaingan nan ngay day ta babae. Pinasakitan na kan. Sa ita takasapulan na titulong mo. Kundi sublikan ka. Ay, no siyak ti masurot. Oray saanan. O nanang. Naupayak mo't laangan na namimpinsan ka ni Asunsyon. Diyak kayatan. Ni binalaang ti kayat ko at tulungan. Saan nga roda nagsubli ti asawa kanya kat talaga tinakderan na ti panangisinak idikan kwa na. Mawatak matkit di tabasol kumat. Iti sana nagbayag pimusay ti anak ko tadinan nalabanan ti sakit akimpet kan kwa na. Nagsakit ti panangpanaw ti anak ko kanyak ngam ingkarigatak ngay naklon. Kat ita dumatan ti marikna ka na sakit iti bagik kat nagrigat gayam ti awan kadkadwana nang runa no ada sakit amarikna. Alakastan ti gayam mo Asunsyon. Alagagayam ditan tinagpatingkaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.